Dukia kwa kanto muguma Republic County ya Kisii. No are. Kusoma ground. Tali no kutasoma ground. No uko manyangi ground yako ngire. Ama alikuwa anajaribu. Omosikia doja Dori Saburi. Kweli timanye tinga asama tukaya bwango. Tindaraka gukwane point ya swaba na inji bali yakukwanira. Sijao na ukweli. Maite kusoma ground ni kintu kingi. Kusoma ground ni kintu kingi. Abantu bibulire maswali amange sana. Donyankia kuruhiro bugumenere bwango igakogenda bubunge bwa bonchari. Akisheba tete no bwane ubuma Republic County ya Kisii one time. Awagate? Wanasema hivyo tu. Maybe agaicho linonyere na is one time. So nyamira re tutam. Nyamira tinama nya. Ekero mugumenere po skejerusha bomanyo chire tutam ali chaega agete one time. Lakini Kisii ya asebita bibya history. Muma repete chire tutam. No, it is evident. Because so chakire umuswati mutanga ni Mary Sally Otara one time, yeah. Muswati Janet Ongera one time. Oyobona tinko morka one time igera tara ko. Bona tayari werusirio ko tayari very one time. Bona very one time. Bana umusacha bwe myaka yiga tu kabisa. Nabwate nare people. Nabwate umurugyoye mbancha ine. Nabwate to musuba musacha ole myaka yiga turi byake. Emyaka yiga tu. Yagwata ko baye myaka yiga turerenga. Nalitoko genda bya. Ngwa obora bori purity pembeni. Purity nyangweso. Atakwambia akamanu. Na kuna anyora kama yete myaka yiga tu. No, wekanchi ko muboli. 25 hapo, ka 30 hapo ni myaka yiga. 18. Igasukia tu 20. Waseme kera yojagera 23. Lakini 25 mbia. 25 mbia. Miaka yiga tu kabisa. Monda ko school. Kabisa huyu amemaliza university, wana nale ni family kabisa. Lakini bado ana nguvu. Musacho yobona nale na people bae. Wono kubalenka. Musacho yo tari kugorera mukaye yanga abeke. Musacho yo tata eti mukaye yakama gute lotion yengiya. Anyoraga sabuni egindi buye biguta. Tata geti tukiaro sibuya. Tata geti abeke bikoroto biya. Namangana a fashion and design. Tata geti adiri nebinte bikonya komeka meka na vibodosi hapo na pale. Talinga nechibe asata bugati. Kegero utatura chibe asana korokuni sababu ngao. Nekine ndeke ao. Lakini igabwa to bwoba bonene. Mukungu yo kuchikwerosya nguchikumubwati sikabisa mu finance yake kia busubune bwenereta kabisa ebana na aroliro gochia gotagororo bago. Inaweza enda hii. Abonda aurwe. Amangangu gari siko. Kabe iko matakataka na lilio sindikali gate nkwarwete para. Licha ayo nyene sigadi licha igonjere nde yonsi. Magoro nyatigabe mune getabu gihesabu. Notanya gwesigi kibya no problem. Etukia ye bwate bikundo matuta kujimoino bitike bibe bune bitundu gete motwe. Shaona? Tameno ukipenda usipige brush bwana, usipige mswaki. Kabenjere nde yonsi umuntu ngwani emeremo no tesi bigende ngeyo. Eline nali abantu baragutigo bayibwike ngenje iyo ntwara bole mubusaine. Wano mukungu igaimukiriri gorote birenga ki mambo ni mawili ndugu yangu. It is either you maintain me vile inafaa ama niondoke. It is either amulinde ondendo ndo sibuya usaso kagende sembu atienjera. Ni mbaya. Mukungu nata kiraro sigwe amekameke. Ndivinafa. Una ene kiura usigeto uchao. Mukungu ekeraro rekanira ali smart. Atalire guchia satara. Ngakorose libicha. No musacha.
bakoteba uyu mukama no musacha kubekurwa maxina nocho nalinde to mukunguwe abakungu mbale tata banjite kwigasi yabo no kuragire ragiro yoka chabati guchya mandazi chibuzi nini no kuro tebe nchiyo timbwati no bona se ekesi kyumusacha oyo egento bwete na gakomorosia ngosoka ari siku ya sanse ngakiro chembuyo bwete no onyo muswati ka wanjete nande ka usigete ndio nande foli na usigete mno musacha oye ne kironi nyekerekia ndio tamorose ali umuntu wikatwara maskani sike umuntu tigakwikia busubu nebwenerete una chinza chiro ometo muchanda basacha bango bwate du no ndio atatitade dikorosi mwae lakini equally tatonele bya para lakini equally biribiro osiri equally nendo ino muchanda basacha babwate utagetaye konyore ndagiro uri utumatinga kiero osiri rosi nayo twara that experience mukungu ayo nyagakoragira tigaragire nanya kwenduka za kwenduka kuchimacha muchanda toi actually duwe bintu bingi byo byabu na chinyomo no chinka chinyinge ndio no bochabo because onyo musacha to gochako obeko ochwara musba omongino go muchwarego umuchware umedi kwikara akogeje zinginji bono uchabukire akogeje next thing yoko rumno musacha lakini kusema tu kweli kwa wanaume tuseme tu kweli mimi sitaki kujua kama una mpango wa kando ama una lakini una bahati sana kama wewe unamtamani bibi yako kila wakati huo ndio ukweli wa mambo. Mwanaume hawezi kula kwa hoteli ndugu yangu, anasema hii nakula hii, acha niende niinunue nikimbishe nyumbani. Unaona? So maintain your wife. No yetu ati pesa tumeka kaliaga kubwate. Maintain. Alafu nayo mugunga karoko ba maintaineka. You see? Na I appreciate. Asa bali ba appreciate kuri kironi ekia. Again bali bata appreciate no kono nakole. Inki nago ne duwo. Ndio. Bado musajana lungu ngetigoro ne pikipigo tuko. Okay. Agande na. Na watu mungina na watu mpango wa kando. Mungino ya watu mwana yomo na mpango wakanda wata bana babere. Lakini ndenda butalibana boda boda uko neketa ibonze barakora gentekyo. Umuntu yomo mwana boda ngege. Eliete bigi ndibo. Ekebenga bana boda boda na baba ngolengeje. Ine baadhi yale ngembe sana ko umero linga ngune elio. Akibone angelete story lakini ande aganti yango tisu nante betire nane nkarona oyanire iro manjire ningo. Ndio. Aganteina oyo mpango wakanda wata bana babere. Emeini bwate umwana yomo. Majukumu moyina abuchete. Akibono mwina liulu oli mpango wakando. Ndio. Akumo treat bobepi paka akomolelia. Mpango wakando? Akokumugulio. Akomukulia mnamwagire simita bwata nguboli nkayikwale. Hivyo ndio inafaa. Inafaa butese kabisa butese. Amote ina igasi yelire atete immediately. Oyichulire. Chise chicho. Sawa kaboli bono njumusobati yagondereri yo mpango wa kando igintige tolio nega abana mpango wa kando abwate nabaye imba no kulinda no egento bono kiamu begetaka akeyanera oli akamusabe besa tabwate besa kamatya kwamurigerie ndio ekabura agiranda chuko mwereso oli akamuyenerie njirembe akamulinda bakokumba ekere na bono gocha mwaye gase main ndio epipi anja saligete njalingi na good condition main ekamwami atane kamotegeno mugakoroseri epipi yeyo akarenge akumbo omobegeire nyamweri meyaye alengerete agateba tigali ndo munginoye agahake sabu konyoro mutigire igabaga kagaki linda bangna lindo mungino lakini nabakungu na barabo tiaba very reasonable ekero waki umuntu atebire tabugatie besa manya tabuati ya bona asabali babwate tabika mne yuni bali bakurwekera unikebe na kiki no kiki ekebe gyonsa kitoko advice ngaki nabo umuntu ago chinjikeroni no chinjikeroni umaya tetiga ngo somere gento ngero muswati no mato musene to mochore kale nyamu tokorera ni magazeti igoro yegende kikwateba tigandi gigaye konda kenyore sawa ndukwa naigo papa mansei agotebe ngondi esike kusiko ku enya engunyera
So vende kivya huko na konengele kiosoma kutegereraga. Hakuna kitu mbaya kama kutegemea mwanaume. Wanawake wajue hiyo. Mwanaume sio Mungu. Saa nyingine hana. Unafikiria anatoa wapi? Men are also looking for money. They are not ATM or source of money. Anaitwa Karen Nyamu. Oiga bangina kwara spoil. Omongina naye siboka kundore gento kelyo begete kurwege gachi karao mwaka elibwe yamoye kara akirwe mbeo ko chiabundo je bono kwagusire gento toka kebwati gento. Nalere bono. Kile kichwani. Nalere bono. Akanyoro mungno ye akarwara mugaka kolia kumenya gitali akarora gantu etonga tres chianka gali. Kago chiko sansu esale yu akanyoro nebe seketene sana. Engunyera. Kuna jamaa alimpatia bibi yake nguo aoshe. Bibi yake akamwambia nimechoka sana. Liamate nimechoka okay. Mungu analega tebanga bono chiangechi tiganga mwe ndiyo montasibi. Karangali musubati mama vua. Mama vua gacha. Mama vua ameta gacha karaji cheki goeta agujisibi. Alipata 1500. Chirimabo. Chigatigira rongime. Omaete akabomulia gacha gutangasa ngo chinyori. Mukugo tenga tachibesa chibesi mwako nentaka. Musaja gacha kamote chibesi chigenda buge konyere. Bodona wote igosibi kwanga. Ngondi engunyera ekorukwe nabante bigo engunyera umete marieta ya engunyera ngondi ekorukwe engunyera papa hapo umegonga ndipo kabisa no ndipo nsi tutebiri nyoko kwate kende mubekeri actually nabanta bange sana banyo nara ukote banga kuruko Boston kurunya kwa ngesi esigiti hakuna kitu kama hiyo esigiti ne ngao ngondi etara tuata nere yera rukwesiki kitu kama hiyo libuchelia baba korwa mangesa bakerora nere libuchelia baba otebire engunyera umepata vizuri kabisa so ndebwensi yote baigo onyolire congratulations asante sana alafu nikiangalia hapa nale ga iganere nto musiekera siko nonye biro byachire alisema dudus ekoro kwa unyanse masi ikendi hatari hiyo sijawahi isikia vipi maybe bono kwa wale nyote mmejaribu asante went pale the dictionary like gusi tukwe tunaangalia majina ekoro kwa ngakiona enche takuwa na yanga ngolio mache wacha watokonye ruti hiyo Nyole gazeti ya Taifa Leo mwenye yomana yanda manga senchira yobwikirano. Nyole gazeti ya Daily Nation mwenye yomana yanda senchira yobwikirano.